Dari Cikalong. Berangkat jam berapa tadi ke sini? Jam setengah lima Oh, nggak nginep di sini ya? malam. Capek kan di Mesir. Kursinya sampai jam 9 malam. Masuk barusan gimana? Lewat di mana? Kalau Cikalong sisi daerah Cikalong kan ada Duh madu katresnan disusut urang duaan endah kacintaan kembang rasa dirundang bara cinta. Perahu kaheman
pesisir pagi dulu